ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ka Shillong Sports Association negasngi kala pentip bakin sedang no yak lempung yelak kai football jangka 4th division haga arpunyu tarik mentau benai jeliau arajar arpusau Hamadan SSA Stadium Polo. Haba keren syakilat patai kubor uba Diption L Nongbri, Secretary ka SSA ula ong bagi nong yelak kai jangka 4th division ki babun kindai ki bahapo ka arpus nem karta nrei mentau snem ka SSA kan ailat kerpang ya ki sangut ki balahe karta bakin penrung haga tup kerteng jang arpusan ngut. Henry nakini kisan ngut tang lai ngut kila ban mi madan haga first 11. Ula pentip ru bahaga ni kalempung yelek kai jong ka 4th division kidon baro arpu kendai teli kiken hon kiban yesim menta. Shushu la ong baya ka 3rd division on sedang haga tayo ka balai jong benai naitung arajar arpusau ka 2nd division kan long haga tayo ka banengkong jong benai nailar ka 1st division haga tayo ka balai jong benai nailar arajar arpusau. Kat baka Shillong Premier League kan sedang hakatayo ka baar jong benai nailor mentau snem bat ka Champions League kam knockout kan sedang hau benai naiwing arajar arpusau. Hadirin ba ngilayo ay annual general meeting lalaban penmai ki council member jong ka Shillong Sport Association bat kumta kata kalong haka sitrik jong benai Jun bat marmar ka kat santrik jong Jun ngilayo bat syong council meeting bat kata council meeting ngilaya jiat yaki chairman, vice chairman, but ki members jong ki different committee. Namahani ngidan ki committee hadu kumbak lightly ki committee ki prepare, but kabaham kong san kalong ba ki babun na kirai kalong ba la forward asaga tournament committee. Kumta khat khandai tarik ubnai Jun ka tournament committee jong ka Shillong Sports bala hadir platform ya ka committee da council kabelong khasan ri ngile syong perkhat kam shibun ki bar khoj hakabe de bakan ka football tournament jong kan season 2024 te kumdak beningkong ning syap kalong ba ngila laban revise ya ka calendar kabla de ban notify kat kum ka circular jong ka council kabla de nawar bangila kum sadien kum basi benai kumbaga jing tumu bangini sedang yang benai mi te nak benda ka jing tamai ke nak kam ka annual general meeting tengila ka calendar ngan su ombe detail ni ka calendar nak benda ka season 2024 kolong kumni kum biletip ya ka renewal juga afite club kala dep ko proses nang ta ka interclub transfer ania sign kala dep nang ta kababot menda kalong baginya sedang no ya ka under 24th division but niladap ki formalities barkhot ki team ki balai simbata nalor ki bala dep affiliate barkhot ki bala ai ki entry fee ki bala confirm ki long arf hondai tali teams but ba sontana banyetu ifi ba namar bangilerai na tournament committee baginya sedang ka arfunyo tri Jun uni usnam arfu sao kumta baki iki berkhoi kinong biai bai enti kalong ba habashai haba transparency lamundi sautrik o lamundi por arfu sautrik por sauji ngidon ka joint meeting apa ki 4th division team hagani ka jui ka jaka banya tai se ki program bat kyu gijingdon kam bagin patha na tournament committee 4th division ka under 20 te yam daw senam nomor kidon na ka kidon ki jingye konyong ki jingye ka bi ki kandu na ki club ki prepare mano senam nila ya mentala lai senam ko under 24 division nei
namar begidan ki jingkerpat niki namar bagi ki babon ki basa ka fourth division ki kami promotion but ki under 20 kila nang Sankarta ki beran arpos nem rugila poi benda saka arpuara flies nem kumta nila sya kerpang sangut ki above 20 ban register ha ka fourth division jong ke man lagi team ka registration kalong arpu sangut na ka si team but arpumut kila belum kidebe ki genuine under 20 but sangut ngin siya ki above 20 ban ngin jidal stonaru barokh ki team lada ki barok ki players kinong ki under 20 nomor ba kadang ruka jingmentoy hakaba ya ka state team ru bunsen ni say yo ina gini under 18 under 20 age players but arfinyo trik kan sedang nak kani fourth division haganika SSA stadium kejomi nilera ru nomor banwan advance khmat ban be khmat yaki barokhoy bangila ban pendep kat kum gijing thumu haganika ka calendar bolomba kator kini tournaments jongka league arpo sao ngin pelong habro artadi madan ka SSC stadium bat ka MFA ground kermen ba ka MFA ru kumbaju ka baju kersan ini kan yarap ini ro khani kenti namar sutra binyo thu PVP ba SSC MFA ngiro keju i ka daw ka kos ba nginya kenti hi ka nika sports and game ka nika snong ka nika nongba ka bi kijungi ya hadin ka under 20 ka ba nginya sedang do ka finyo 3 June lang gilabot pa di third division kabangin sedang ka third week jong July second division ka first week jong August first division third week August ka Shillong Premier League ka boro-boro kia community ka ba ngin sedang ka second week jong September but sumutanat panyatho ifi ba kung bapijutip na dum siya hado 2016 kadi ka last ka bangila abat peloy ka Megalia Division Football Tournament nekum kani ka tournament gusto mo nang ba gidon kam sibun ki kaling ka fund finance but pelong kani ka tournament but ka tournament committee but ka palasyon ka kanatrik so tanat bagilaray mentaw snem ngin sa but pelong no ka championship league kom no out tournament hadin bala deployed kini ki division kini football tournament ba de jong boro ki division na do under 20 third division second division first division Shillong Premier League but kata championship league kom knockout kan long pat how bna November arpo sa pelong gini grassroots tournament under 10 under 12 under 14 under 16 baru ka women's football manlaw snem tengilaya thir ngilaya tai ba kini ko mga ongi fi ka grassroots under 10 under 12 under 14 under 16 but women's ngin pelong haga por ka pagiliyo shiti bro ka school kemudah banai December ba January jong arpo san kini ngan sai copy of hi bro ka kini ki calendar jong mataw snem kanang mapila man nyebut din bro ka mo nang ta sisu ko mga ongi fi ngileray sibun ki naka tournament committee but kamusunat kanong ba namar banyo gijing ha naka Megalia Football Association bangi di bendon no ba barok ki coach ni di bentip mentah ne Shillong Hajuai Haribhoi but Sigiwi district bentip kanungut ki coach kidan lomba ni na liang Shillong Sport Association mentang ilerai na tournament committee banto ki affiliated club barok hoy bakin register yaki coaches jong team ki hoy kila benar ki individual coaches ki ba involved ba kano team yakiru individually ni kerpa ki banwan sa association ban register kram ban ngintip ya level ka jong ki la kilong AFC level lane B lane D lane A kumtakter tel lane competitive A B C D lane E level namar ngi di bentip kat kum kanel te
kabaham don kampat nga skwa banyi tu ifi ba kai ka baka tournament ka komiti galarai ka lomba yam daw snem ngin sedang no batangi ki Shillong Premier League team SPL team bakin le no ka CMS bat CRS ang bani bani nilaya tho sa kami kala proportion bahkan ailang ka jingarap ka jungi ang bani bat ki proses ban pendep yakni namar ba ka kanika Shillong Premier League kadon kading baga Meghalaya State League but ter ka pois du ka I-League but 2 week tournament ki bakambe dengan nado mentau snem ni kerpa ki SPL team makin le no ka CRS registration nado menta but sakawai pan nga squad bani tu ulang ba ki kategori jong ki coaches na ka banta kini ki division kalau kumba pilai i ngarong la dan slam hani ngai iba labon sisa ki coach ki qualified coach hakani ka jurisdiction jong Shillong Sport Association mentangi labu ba ya ka Shillong Premier League ki coach ki bala ban ke ki team ki bala ban pedan kami coach ki detang ki lais ki degi B and C AFC B and C B and A holder manong biang hakiki SPL team kilaban pendan kam tangki AFC A and B license holder nangta ki first division kilaban nong A B and C nangta ki third division second division fourth division but QA kim ngimlong restrict than hadu kata-kata ngim perking than hadu kata-kata ba ki coach ki dia qualified coach hinre ni kerpat ni encourage pat bakini ki division ki berit ru khamtam hadu ki grassroots ki women's ba kin lele kat bala banyo di qualified coach pesong tho hi habang ilong qualified coach ka jingmen toy kalong hi ki individually ki football players hi cylinder nakadika line ka paki sotanat maki ang idang sudep men kadiru ban pelong ya ka di license coaches exam hakani dak Shillong Sports hakani po madan kaba ni instructor da All India Football Federation lawan kumda sotanat benito ifi ba ka jingyo jingkai anak mdaki coach hakani ka coach ka compare hi ban ye kitu kiba akhemele attend kum ya kitu ka course te kumta ngin la penslur ya ki team berkhoi larakiyo ya ki qualified coach kan no gajing mento hi na mtaki players ki chunki tenga squad banong ba susuru long ba ni ayo ka jing patharu naka habede bi coach ngi jing patha naka Meghalaya Football Association ba ngide ban ai ka jing tip sa ka Meghalaya Football Association yakini ki ka jingdon jong ki coach jongi kumani ka kerteng jong coach nang ta ke year of participation ki exam ki coach ki jongi nang ta kidan ki detail ki babon ki baka MFA kalbu but kadan ru hangta kategori nado ka referees hado ki coach ba boros katang ngim jukun mau iban le kata namar ba ni habban ay ke activities report ke pamanlaw snem siya ka Meghalaya Football Association kung mapitip ka Meghalaya Football Association kasi ay ka jigarap siya man laki district kibalong ki affiliated na association na ki district akan ki jala ka jungi but ngayos mo ba kilekren ba halor ki activities kumta ngiru na ka Shillong Sports ka activities ngidon ka bangin ay ki ki activities lekalong detail ba jong ka Shillong Sport Association jungi ngimla jungi ngi kermen ba ki ki association ro kinle kumta kanang ba ka kala ka Meghalaya Football Association kalaban streamline hak ba yadai bat ki jing ai jing rap na kalian ka state association susu pa nga squad banyo thu biang yadi kalong ba kumba pitip ka way ka slot ka don na ka first division but akan ka slot ladon ki affiliated club ki batip bat ki batho asini bat ki kwa ban rung hakata ka slot handai ban su ai kumto ka numlong but haka tournament ko hakat kum kijing patha jong ka council meeting ka balasong haka khasan rik jong banai jun kumta khat kandai tarik ka tournament committee
ngilerai la deple ki detail bangin bangin penpenano daka auction naga benda ka ni ka way ka bagan slot jongka first division but ngila petip but ka ngile am dak sunam makalalong kerki kabak kani ka jing play kala kaldi kalong baitang ya ki affiliated club jong Silong Sport Association hindi ko balaja kalong open hindi kalong open menta namar gi sutana kanong ba ki affiliated club ru kila isim interest ro kani ngamtip kanong hadu kano ka tarik ke bakado kanong la monde baginya ai na kerben na vigi media ro ngin senangi beteng ya kita kejingnya pedip hakba kaniga auction proses ngin pedep la monde but mana bandrung naka mega slot kapalai ngado kaniga season ne kompetitif ba kejing lut kejing donkam kapisa jong Silong Sport Association habangi kondok ya kini ki division baper na di grassroots women's but kini ki santli ki division ngilapoi na ki haula te nalor kataru ka hakani ka council body ka bagi kita sudah yo batmai kawai ka nongrim ka bangilerai ka lomba nginahan siya ka cash prize jong man laki division but ngila forward ya kata ka jing simrai ke jongi shaka finance committee bahkan le ke jinat berkhoi haka pangila man fulfill ke promise ke jongi ban enhance ke cash prize naman laki division What has enhanced? Cash prize na habisnya ada sama juga ada kilokan for kam ngilong juti kana kadon kapor mentakum ke SPL ni ai lailak winners silak siteng runners up te ngidon ru kapasutrat kan yo tu bila haba pisngap menta kala benlong ke cash prize ke berit nai hindai kapasutrat ban itu ipi ka ba man la ke game nilai rai mata usnem bakan don ke game money ya ki team ki ba hele bat ka game money kalau ni pidi bentip ni tu lomba ngilabang 30% ya bro artli ki club ki bele te ka winner kan yo 20% but ka loser kan yo 10% yang gimana? 20 but 10% winner loser lada dan pakai draw kini 15% ida nilai rai kata but kata kalau kasyong ke depend naga gate collection kejungan ki nong kersangan jom ki team hakaba yakun ani te kata kalau ba banisa kalau ba ka game ni kalau ba tang lada yele ane po SSA ground hindi ki open ground ka bangimya ngimdan ka collection ka gate collection te dimla ban te nisya tu ifi wala kataru ngin persangkat bala ban apil ya ki pagba ba football kin bakadon kum kaniru kajing siu na kaliang jong kinong pekai ya bro atli ki team hakador jong ka gimoni umde bang yo bang yasen ban halor kata kanori mulomba hoy ka prize money ka smo kolong ka berit hindi dar total game money na do basnang ka match ada bukod ka match ni seksio ndal kod ka league jong ka particular division kala he ma plenty kolong ba kino ki highest bidder ki bayo ban bangila ban tap akan ka way ka slot jong first division ki balong ki successful bidder ki langi ay ka special window ki bakila ban sim player spot nalor ka to ka inter club transfer ka bagila de close arts pa handai ko anmut ya ka successful bidder club affiliated club ka bala ban balong qualified kila ban yo sanmut pat ki ka special window ban sign transfer te susu ko mga paidin nga complete banong bay pimene ba nakito ki sanmut ki above 20 foot division ban register ne handai kalong tang laingut pat maximum laingut kila ban include aka first 11 mo kata mungkin hab ya soto ba omde bro sangut kila ban dong first 11 te ita tang laingut bisa first 11 te tang ita hiya menta but ngasuban ong ba ka jing beteng ya kani ka jing tray ke jongi
ban sedang no football tournament season 2024 kan long na do arnyo trik but ki jingalang ki jinga kedo lang kinang beteng hinado kani katio banwan terter kermen ba mapi na kiliang ki media ro pin sanang ye jan bat ni pinyo sibun ki information ba filong ki ban ya katio lang hi ya kani ka sports and game kumba PTB long sports and kolong ba kadi ka association ka bala rimtam hakani ka dong kathan stilam ini jo kari India ila de pan celebrate ru sispa snem tam bat kemen ba ke gile kilong ki bi enti bat ba kanong nagba ba sa ka ba hamba susu kulishmo